hadin ar puwe genta naga jingakran jongga US bat ka Iran hapo jongga Islamabad jongguri Pakistan kam syam lapoi syai syairu lakban kisendon wat ka tmaba ka balai jongga pertai kari China kari Russia bat kari North Korea kibadon hagalang jong kari Iran bat kari Amerika bat kari Israel kilong tang maki kibanya kun persa ye kari Iran bat ye ke Lebanon kumta kini kiri kalau Kristian ye kari Iran kalau pen kre sacha ye tertma ke jongki ban pha se kari Iran na kamta ban Kristian pura ye kari Iran ban ye kun persa ye kari Amerika bat ye kari Israel ha kiri ketma hadin balapoi ujedivan sya US bitar u Donald Trump ban le de kapateng ye kari Iran nang ni sekmat u Donald Trump lo ong bangila terwai ke babhatam ye kari Iran bagan plina ye ke Strait of Hormuz bat bakan sange na mardor ye ke jingpteng ke jongkawan sna ye ke nuclear hanrei ke ni kari kala kop penban da ke bakala ong ba kala job lupa ye ke ketma tang namar ke jingkersan jongki ri parlok ke jongka kari Amerika kala ong ba ngin se pikai hadu katnu ke negeri kala benele persa ye kari Amerika bat ye kari Israel marsen yo jingtip ye ke jingbom priang jong kari Iran ye ke jingkwa jong ke US negaliang jong ke US kala pha no wut ye ke kinhun sipai bat ye ke lingsuin thma ke jongka sapo jong ke Middle East light na ki bla don lupa kintup ye ke ar hajar ngut ki sipai ke bekerpang jong ke US kari Amerika persa ye kari Iran bat kari Israel persa ye ke Lebanon menta ke thma kal sedang ban khutbah u Prime Minister jog Israel u Benjamin Netanyahu la pendram juri ke Iran halor jongka jingken tai ke jongka ye ke jiakran sang Asia kabralong hapo jonggori hap Pakistan ka Middle East menta kala sawa tang de ki jing sawa jo ki namding ha ke bagi namding jong ki lena Hezbollah kila syak penhabno ha ki benta syapang sepngi jong ke Galilea bat ka jing hirthma ke markel yang hapdeng jog Israel bak Lebanon ro kan nang kraw shushu nang ni sekmat ki pajba kila de ke jingrit mensim bat kila her kat saba lap kat saba syam namar ka jing septing ye ke jing sawa jo ki namding hapo jong ke tei keri ka jing e ka kraw kan sawan ye ki ri jong ke Middle East na ka jing her klam sange jong ki namding jong ke ri Amerika bat ke ri Israel nagaliang jong Donald Trump lo ongba kari Amerika kam la setiaban pendam ye ke jingkwa jong ke Iran bagan khang ye ke Strait of Hormuz bagan sna ye ke nuclear plan bat ki wei par ki jingbu kundon jong ke Iran ya ke Amerika haba phim kwa shu ye ke linti jo ke jingba ka ba mut bek ba phikwa ye ke thama ngin se pek hadu katnu ko Iran bat ki ri parlok ke jongka ki la ban ai ke jida ye ke Iran lada ke Amerika kan herthma ye ka watla ne ke lang jo ki kunhun jong genetu kam syam na Kristian ye ke negrai jong ke Amerika hanrei kari Amerika kam khuslai kayang tangbat kari Israel ban herthma persa ye kari Iran bari ki weipat ki ri jong ke Middle East nagalang jo kari Iran ke pendam juri ye ke US halor jo ke jing bom priang ke jongka ye ke jing truwa ke jongka dag ba kala ong ba ke US ka kwa ban rai maka ye ke lawe jong kari Iran ru bat kala ong ba kari Iran kala long lupa ke bala pun khre ban ye le persa ber kari Amerika lada kari Amerika kan nut ban herthma ye kari Iran ka jingpen khre si pa bi terthma ka markeliang sai ka de jingpen khre ka markeliang kan sapoi sisin kesgi kan North Korea ru kala bertani ka ri Amerika bi ka ri Israel ban ongba lada gini ki artli kiri kan herthma persa ye ka ri Iran nagaliang ju ka North Korea kan sakrwit daki namding nuclear ye ka Tel Aviv bat ye ka Washington kumta ka ri Amerika kan yang tang bat ka ri Israel bat ka ri Iran kan yang ringkat bagi weipat kiri krabor jong ke pertai ki begintup ye ka ri Russia ka ri China bat ka North Korea hatu ka ri Amerika kan sakelon no kum bekelon ke Soviet Union haus nam sejar kan dai spa kan da puai katma ha Middle East kan sanang kraw shushu nang ni sakmat tungan dang ye api ki weipat ki khubor ki banangwan khublish muntat hadu bi kendu ha weipat ka video